Mu nama bagiranye mu murwa mukuru wa Angola Rwanda, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we wa Congo Felix Tshisekedi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda. Ibyo byatangajwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola nyuma y'inama yagiranye na bagenzi be b'u Rwanda na Congo hagamijwe gushakira umuti amakimbirane ashyamiranyije ibyo bihugu byombi. Bwana Joao Lourenço kandi yatangaje ko ibyo bihugu byombi bigiye gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho n'impande zombi. Inama yayo ya mbere ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi i Rwanda muri Angola. Perezida wa Angola ukora ubuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Congo yagize ati habayeho kumvikana neza hagati yacu nk'abakuru b'ibihugu kwaganishije ku gisubizo maze gutangaza. Inama ya none yahuje abakuru b'ibihugu yabanjirijwe n'iyahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byose uko ari bitatu. Nyuma y'iyi nama binyuze ku rubuga rwa Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Congo byatangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ku rugendo rwo gusubiza ibintu ku murongo hagati y'ibihugu byombi ruzakorwa mu byiciro hakurikijwe inzira iganisha ku gukemura ibibazo bihari yiswe ya Rwanda, ishingiye ku kongera gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho yari imaze imyaka myinshi idakora. Iyo nzira kandi nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Congo irateganya ko imirwano yahagarara, abarwanyi ba M23 bagasubira mu birindiro bahozemo mbere y'uko imirwano yaduka mu kwa gatatu k'uyu mwaka nta kigombye gusabwa. Umubano hagati y'ibihugu bituranyi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo watangiye kuzamba kuva iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwacyo zirimo n'abasirikare ba leta yari imaze gutsindwa mu 1994. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga gusiga bakoze jenoside no kugaruka ku rugabaho ibitero. Iki gihugu cya Congo ariko nacyo gishinja u Rwanda kukigabaho ibitero mu bihe bitandukanye no kugira uruhare mu mfu z'abasivili babarirwa mu mamiliyoni mu ntambara zabaye akarande mu burasirazuba bwa Congo kuva mu 1996. Hamwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, umubano wasaga n'urimo kugaruka mu buryo hagati y'ibi bihugu, ariko wongeye kuzamba kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka aho ibitero by'inyeshyamba za M23 byuburiye Congo igashinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Congo bushinja u Rwanda kohereza mu burasirazuba bw'icyo gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe kurwana ku ruhande rwa M23. Ibyo byose ariko u Rwanda rurabihakana. Tukivuga kuri iyo nama yahuje abaperezida bombi, mugenzi wacu Aliya Sanka yaganiriye na bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda batuye mu ntara ya Kivu ya ruguru ahakomeje imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo za Congo FARDC. Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu, ikizere cyose cy'abanyekongo no kuby'umwihariko abatuye intara ya Kivu ya ruguru yerekeye muri Angola. Iyi nama igenzurwa na perezida w'icyo gihugu Joao Lourenço yari irindiriwe cyane mu mpande zose kugira ngo amahoro n'ubwiyunge bugaruka hagati y'igihugu cya Congo n'u Rwanda, ikaba inashimisha abantu. Uyu ni Valeri Mukosasenge, akaba ari umuhanga mu bintu by'amajyambere n'umutekano. Imitima yacu yose iri ku byo bari buvugane muri Angola. Nk'uko mubizi, tubonye amahoro twese tudakoresheje intwaro byaba akarusho. Tuzi yuko icyo cyemezo babikunze, ibi biri rucuru mu kanya byarangira vuba vuba. Turabashikiriza kumvikana kubera amajyambere y'ibihugu byacu. Nous les encourageons encore d'être francs, mais également de privilégier la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Lieutenant Jonas Badera ni umusirikare mu ngabo za leta ya Congo. Yabye ijwi ry'Amerika ko imirwano ya buri munsi ntacyo yamarira abantu kuko intambara yica no gusenya. Akaba we yifuza ko Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bava i Rwanda babonye igisubizo ku kibazo kibatandukanya. Akaba afite n'iyindi nama y'akarusho abagira. Bambiane ukweli, twifuza ko babyirana ukuri, barebe kitagenda bagashakisha amahoro mu mpande zombi, kuko niyo twabigenza gute nta kiyaga tuzashira ku mupaka ngo dutandukane abaturanyi iteka ryose. Kuva leta ya Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba za M23 kuri iyi mirwano ya nyuma hagati y'ingabo za leta na M23 imaze hafi amezi abiri, abavuga ikinyarwanda batangiye guhohoterwa bigatuma badakora akazi kabo neza. Ariko iyi nama yabongeye amagara.
umwe muri bo ni Godelive Uwimana Ntamuheza ari Igoma yahunze intambara avibunagana muri groupe Majomba. Iriya nama ndikumva ngewe ndi kuyishigikira kubera ko aba president bafashe icyemezo cyo guhura kugira ngo baganirire amahoro twabuze kuva iminsi myinshi, kubona yuko bashaka ko amahoro garuka muri Kongo no mu Rwanda, abaturage babane nkuko bisanzwe. Icyo nasaba bari abari mu rugamba wenda bagacisha bugufi bakareka kurwana, bakarindira yuko aba president bacu babona igisubizo ku bibazo byo dufite by'amahoro. Reba abantu benshi bamaze gupfa, reba kandi abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo, ariko twizera yuko nibabona igisubizo kuri ibi birebe by'amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira, tubane nkuko twari dusanzwe tubana. Iyi nama ifite uruhare runini muri iyi minsi Kongo ishinja u Rwanda gushigikira umutwe wa M23 n'u Rwanda gushinja Kongo gushigikira umutwe wa FDLR. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tukivuga ku bijyanye n'umutekano muri Kongo, igisirikare cya Uganda kivuga ko kimaze kugera ku ntera nini mu kurwanya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. UPDF iri mu bice bya Beni no mu gice cya Ituri kuva mu mwaka ushize, aho ikorana n'ingabo za Kongo FARDC. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi. Mu butumwa bugenewe abanyamakuru, igisirikare cya Uganda cyavuze ko kuwa mbere cyahanganye n'abarwanyi ba ADF kigafata intambwe ikomeye cyane y'abo barwanyi yitwa Rusorobo, kikicamo abarwanyi 7. UPDF inavuga ko yafashe ibikoresho byinshi by'intambara by'uwo mutwe hamwe n'ibyangombwa by'inzira nka pasiporo yo muri Tanzania y'uwitwa Monde Kassim Muhanda, indangamuntu y'igihugu cya Kongo hamwe n'ibikoresho by'itumanaho. Amwe mu mafoto y'Ijwi ry'Amerika ryabonye harimo ayo igisirikare cya Uganda kivuga ko ari abarwanyi ba ADF bishwe n'andi mashusho y'ibisa nk'impapuro hamwe n'ibikoresho byo mu rugo bivugwa ko byabonetse muri iyo nkambi ya ADF. Umuvugizi w'iki gikorwa gihuriweho n'ingabo za Uganda hamwe n'iza Kongo kizwi ku izina rya Operation Shujaa, Major Peter Mugisha, yavuze ko igikorwa cyo ku munsi wa mbere wa kino cyumweru yari intera ikomeye cyane mu rwego rwo kurandura uwo mutwe wa ADF. The mission of the phase 3. Phase 3, remember, it requires killing or neutralizing the command structure. Iki ni icyiciro cya gatatu cy'urugamba rwo kurwanya ADF. Muri iki cyiciro tugamije gusenya ubuyobozi bwa ADF. Nibimara kugerwaho ntibazashobora kongera kugaba ibindi bitero ku basivili. Vuba aha tugiye gusohora indi raporo yerekana ko guhera ku itariki ya 2 uku kwezi ko abarwanyi benshi ba ADF bishwe n'intwaro zabo zigafatwa, which shows that more of the ADF have been killed and so many of the military wear have been recovered. Raporo zimwe zerekanye ko n'ubwo igisirikare cya Uganda n'icya Kongo bivuga ko bimaze gukiza ntagondwa za ADF umugongo ko zikibangamiye cyane umutekano w'abasivili muri icyo gihugu, akaba ADF igishobora kugaba ibitero ku baturage mu byaro ikica abasivili batari bake kandi gatega imodoka mu mihanda ikazitwika. Nabajije Majoro Mugisha niba ibi bidasobanuye ko ADF igikomeye. Even 2 to 3 or 5 ADF terrorists can cause havoc to the road users in a secluded area. Ndetse n'abaterabwoba 2 cyangwa 3 ba ADF bashobora guteza akaga kubakoresha imihanda no ku bandi baturage cyane cyane mu turere twitaruye two tutarimo, ariko ibyo ntibisobanuye ko tutagabanije ubushobozi bwabo bwo guteza akaduruvayo. Tuzi ko atari igikorwa cy'umunsi umwe, buhoro buhoro tuzakomeza gusenya ubuyobozi n'imbaraga zabo kugeza ubwo intego zacu zizagerwaho. In the long run our goal will have been achieved. Vuba aha Perezida Museveni yagiye mu mujyi wa Fort Portal hafi n'umupaka wa Kongo guhura n'abayobozi b'iki gikorwa, abashimira akazi keza bakora, anavuga ko ADF iri hafi kuba amateka. Habayeho ubwoba ko nyuma y'imyigaragambyo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Goma yamagana Uganda, abigaragambye bashinja igihugu gushyigikira inyeshamba za M23 zafashe umujyi wa Bunagana uhana imbibe na Uganda, byajaga kugira ingaruka kuri ibi bikorwa byo kurwanya ADF bihuriweho muri Ituri, hiyongeyeho n'izindi gahunda z'iterambere zihuriweho n'ibihugu byombi.
Icyakora nk'uko umuvugizi w'ingabo abitangaza ng'ibyo nta ngaruka byagize ku bikorwa byabo, atahubwo abasivili b'abanyekongo bashimira cyane igisirikare cya Uganda mu karere kabo, kuko benshi muri bo bari barataye ibyabo ubu babisubiyemo kandi akaba bafite amahoro. Uganda kandi yahakanye yivuye inyuma ko ntaho ihuriye n'intambara y'umutwe wa M23 ihanganye n'igisirikare cya Congo FARDC mu karere ka Rucuru. Uretse guhangana n'abarwanyi ba ADF, igisirikare cya Uganda kirimo no gucungira umutekano abantu barimo kubaka umuhanda uva ku mupaka wa Mpondwe kugera i Beni, dore ko unyuze mu turere twahoze twibasiwe n'ibitero bya ADF. Uwo muhanda urengeje ibirometero 101 mu mihanda Uganda na Congo byiyemeje gufatanya kubaka mu rwego rwo kuzamura imigenderanire n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Undi muhanda wagombaga kuba urimo kubaka ubungubu no kuva Bunagana werekeza Igoma, ariko ibikorwa byo kubaka byo akaba byarahagaraye kubera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 hamwe n'igisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 bafasha ku gace ka Bunagana n'ibice bigaherereye, ubu bavuga ko bamaze gufata uduce turi hafi cyane n'umujyi wa Rucuro, kandi akaba barimo no gusatira n'ibice byo muri Busanza. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Kwezi gutaha kwa munani amatungo mu Burundi azatangira gukingirwa indwara yitiriwe Rift Valley. Iyo ndwara yadutse bwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa kane. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikabimenyesha ko imaze guhitana inka zirenga 400. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Iyo ngwara yadutse ubwa mbere mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane. Ubushikiranganje bw'Uburimyi n'Ubworozi bumenyesha ko imaze guhitana inka zirenga 400. Umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu Burundi Serge Nkurunziza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no gatatu yamenyesheje ko iyo ngwara yabanje kwibonekeza mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga, imaze kugaragara mu zindi ntara 10 ziyongera, nazo ni Karusi, Cibitoke, Kayanza, Bujumbura, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rumonge, Bubanza na Gitega. Serge Nkurunziza yamenyesheje ko iyo ngwara yagaragaye mu nka 936, muri zo 113 zarapfuye, nayo mu mpene no mu ntama izafashwe ni 627 hafa 214. Uwo muyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'Uburimyi n'Ubworozi amenyesha ko kuva iyo ngwara yaduka batarengeshanije kurondera uko bayituza. Uno munsi amenyesha ko amafaranga umuriyoni n'ibihumbi 800 y'amadolari y'Amerika yatanzwe n'ikigega nka FIDA, FAO na PAM amaze kuboneka kugira batuze ico kiza. Amenyesha ko vuba bagiye gutangura gucandaga ibitungwa. Incanco za mbere zishobora gushika mu kwezi kwa Myandagaro, agazocatunganywa isekeza ryo gucandaga ibitungwa mu gihe kibereye. Muri uku kwezi kwa Mukakaro, abahinga mu by'ubworozi bazokwiragira mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo haboneke igicapo cerekana neza uko gucandaga zogenda. Aborozi baganira na Radio Ijwi rya Amerika bamwe barashima ko incanco zigiye kuboneka, abandi bakabona ko zatevye bigatuma batakaza byinshi. Leta turayishimiye cyane ko bagire batangure kucandagiza nka kugira ngo turabe yuko ubuzima bwosubira nkuko bwahora, amasoko y'inka gasubira, ibitungwa bigashoka. Umuntu barayikora ku gitungwa, ariko ubuyi ufise inka canke impene ntibashobora kuyigurisha. Turashimye cyane iyo nkuru, ni inkuru y'umunezero cyane gose. Kugo rucanco rubonetse ko kwiruhutsa, tubona rero rwo kwihuta n'izari zigwaye kumbure zibone agahengwe, ariko muri market twoshimira ubushikiranganje kwico ciyumviro cyo gucanca ibitungwa ugomba kuzoshira mu ngiro, kuko twari turushashaye na cyane cyane ko ibitungwa byari byaduhezeko. Iyo ngingo iradushimishije cyane twebwe aborozi, kuko n'ukuri umwiheburo wari watubanye mwinshi cyane, tumaze kugira uruhombo rutagira ingene rungana, n'ukuri twavyadukira nayo tumira turaruhutse, turashima n'ukuri. Aborozi bari mu mugambi wo kwibako kuko leta yatevye kubatabara. Serge Nkurunziza arafite icyo abasaba. Twisunze uko iyo ngwara isanzwe yigenza, dufatiye kandi ku vyiyumviro vy'abahinga bo mu gihugu n'abo hanze y'igihugu, ubushikiranganje bwagomba bumenyeshe aborozi bose bagomba kwishira hamwe kugira bigurire urucanco, ko bobangira bakarindira urucanco ruzokoreshwa muri uyu mugambi wo kurwanya iki kiza. Naho iyo ngwara ikivugwa mu Burundi, leta yatanze uruhusha rudasanzwe ku bayisilamu rwo kuzobaga ibitungwa ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 9 kuno kwezi, umunsi bazaba baramutse bahimbaza umunsi w'intama Eid al-Adha.
ariko umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi amenyesha ko ibitungwa bizobagwa bizobanza gupimwa bihagaze bongerera ibipime byabazwe mu ntumbero yo kugenzura neza ko atangwara bifise. Ico gikorwa kizohagararirwa n'abahinga mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Amenyesha kandi ko ivyo bitungwa bizobagirwa mu bibanza bizwi mu ntara zose z'u Burundi, agasaba